Bia Kamal te kon ka breaking news re wich ka nasir ke kan kor tana te pai wuti gore jen obeja nywaka yemana ci tore wich ka nasir en mi shaling en tama en me togare wich ka nasir jen bukona lingone shala da wone ne shikur cha tuok kam South Sudan people defend force kede ni tindi pinkir ma yadit anta dana to kor mo gaje kan tara kan ngach dung no kaler dana sha no kam dana sho la re wi kan nasir chala do sha me cha kaling re baraka men de ni tikatin chala no shi me chikan ga gwal re duar an chwal ke wi yara diu and wi yara diu mo jen military base state na ki military barrack mata kam da ke 2 kilometer ke Nasir kam da take 2 kilometer kanande bukulu shupten wa shama chakaling ka tuoka ni re base kama nana te South Sudanese to de diente ten la ne de konti de pinkir ma yadit ana chala do riek mo tuoka ke tabangwan mete ke minin dang welkel PM ka kor chirmta kor ka tan ro wontama ka gwada kwaile nong lere me ka jama shala do chikom ja tuo ka gwi ke jeno ka kan karodien ka dobra na chalat ke je ani bana detail di alketin ko ne char lare wucin winimi we yara due ante military base ki military barrack dung South Sudan people fund for staten bana lere bana je lingi yo ka gwasa danen shaler mu gwa cha je non kwai kuma na sho la du no shala do ka mech kan ka gwal ka kore shu mechu ka biet ajanda na gore de nywa ya kel biata kamal